Manipur ki employees in the Piriba DA DR Hengar and Mayauna, Tongan demands in Taladuna Joint Administrative Council of Amtuc-Amgeo on Saturday work strike Kongjang Sanctuary. Nasisu ZAC Lamsing Makada, Vishnupur District Headquarters the Imphal West ki Lampel Pataleba Minor Irrigation Department ki employees singna Thavak Leptuna Wakan Mifam Chataki. Saywala mafazilak laba Kongjang asida laingak ng tasin usinadana laytok labade makatabakan ma Kongjang sanction kigani hana ZAC President RK Basumani na section warol tamlakli. All Manipur Government Drivers and Technicians Association Sinduna Vishnupur District laiba laingaki employees singna Vishnupur ki Deputy Commissioner ki complex ta Satakhiba CS work strike mari lena Basumani na ZAC na laingak talib demand tara ki manungda thangja numit suti Kakibaki order Handok Panatana demand at Ipidri Madugi Matak Chief Minister Made Chief Secretary Anirak Unakrabasu Yano Purak Ngamdri Fongdoki Mana Makataraduna Manipulinga ki employees singda Pivam Tokpa DA DRC Sada 18 Mangjaduna Lady Sothana Lady Ba DA DRG 18% adu half to na pitok pin na ba high bada chief minister na apik percentage pi ge hari ba si yabak ngamlo hari loina lenga ki employee gi thabak lobagi matam thabak tawbagi matam sahi humpuni thoida sangdok piyo lenga ki award post listing yang khairom gi regular post ta thabak lobiu haijaban chingba demand sing ase lenga na tasin usina na laiba si madam chade zesin sangchile bakhongjang ase tungda lenga ki thabak torakadoriba Singisu saruk yauri bane maramaduna ZAC na changsilakpa Kongjang da punamakna saugat piu haina Basumani na apel torakli. Pension na di salary pi bada crore satruk taruk chumna taruk chali basi matak tanga sai vacancy mention da bana maram moraga 287 crore mangi base amuk 606.66 crore da 287 crore jap se lagati lamdam si da salai ga do paisa ji lupa crore sama par nomni masi draw tongna ba masi ot pangam na ba gi damakta ni koina mention view aduga se lamdam sigi senbit londa afaba mo ohen minesi loina na government na hoji phawbudi makha ta ba khongjang gi makha ta ba wari sanan ba gi pawdi pirak trimni na akoi asidagi hena kanjan na ba akoi ji organization lepa ya de demand lepa ya de akoi gi agitation lepa ya de adum as it is athajagi ni haise thamjage.